ассалому алайкум бинандагони муҳтарам. Дар таърихи 1 майи 2026 бо сабаби боришоти зиёд дар шаҳри Кӯлоб борони сел омад ва хело хонаҳоро валангор кард ва талафоти ҷониам ба назар гирифта шудааст. мо ба хонадони ин ҷабрдида сабри ҷамил таманна дорем ва ман банда ҷумъахони Қурбон худро беканор намегирам ва аз эҷодиёти худам баҳри ин ҷабрдида шеър навиштам ва пешкаши шумо мекунам. дастгирии шумо пешрои мо. марҳамат, гӯш кунед. чанд шав шуда мардуми мо бехобай, Кӯлоб ҷони ман дар дарани селомай. ду даст ба дуои хайр боше бародаре, одам ба дуо самари дарахт омай. خدای جان نگاه بیدار کولابی مرا، این سیلی بلا برده دل جانی مرا. صبری جمیل به حالی خاندان، جای جنت آمین گویم سرابی جان. این ابری سیاه عاقبتش باران، سیل آمده کولابی ما گریانای. نامه نشب کولابی جان در روزی سخته، در برکی ما امام علی رحمانای. نامه شب کولابی جان در روزی سخت، در برکی ما امام علی رحمان.